Allahu Ta'ala yang hamdu kuram ekadaga nabiyya Muhammaduge faanasha ekadege faanuge alunna ashabunna salawata salam lawash emme fahuge nabiyyi hayatuge huriha daira gavis emme furihama namuna geveshi diri uluguma nazaru hingalias fennani hama e matveri namuna ekadege faanu hadis fulu kurawa faave yabamiyun kure emme heo mihaki ambinnan emme heo mihaye fahe timan kadege faanaki yabamiyun kure ambinnan emme heo mihaye ehembe kirite qur'anuga ekadege faanaki heobegen wa namuna ekamuga wahi kurabba tarifuge bas wahi kurabba faave man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ambiyam bikambalunge ihsasta kan ihtiram kurebbu aisha radhiyallahu anha garihun riwawe gembe ekamana vidalwi kit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam timan kamana ya mukhatab kurabba hadis fulu kurebbiye kamana timan kadege faanadeke ruhiwadagen innawa waguta ruhiwada nugannawa wagutu denwada gannawamwe aisha isseviye ei kihinetoye kirt rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurebiye kamana timan kadege faanadeke ruhiwadagen innawa wagutu tahuga kamana vidalwani la wa rabbi muhammadin mifadanne adi ruhiwada nugannawa wagutu tahuga vidalwani la wa rabbi ibrahim mifadainne den ekamana denneviye adehe tiyeyi tedufulike ambiyam bikamalunge ghire terikama loebban ihtiram kurebbu allah rusullevi anas gefana rihun riwawe gembe ekade gefana vidalwi kirit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam ambikambalege gandwar kolga innawaniko ehen ambikambalaku kabotakitige dolange fonu webi ekama hinhama jihwada nugen ekade gefano e ambikambalege gandwarga innevi ambikamana e dolangu gena khadimu gatuga jessewmun dolangu vetti defali vejje den kirit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam e dolanguge defali jassawa egeteriya kaatageti ekurabamun arihuga tibbi bekalunnan hadis pulkureviye yebamiyuge makabana kofa iskureviye den khadimatan e gandwar kolon dolange dewafa fonu walebi adi falibi dolangu e gandwar kologa behetteviye mikama behegatun ambikambalunna kofa iskurava evve secche hadis fulen nokurabai ambinge nafsiyata tabiyata riyai kurebun kirit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurebi anhenunnan heokon hituma tiyabami hunna timakadege faanu wasiye kurabame fahe ekambalun ufaddawa faawani arikashi kashiganda kunne arikashi kashige tereng emme gudu kashiganda ki emme mati kashigande fahe e sida kuram ule finama bindagen hinge adane adi oigota dukolla finama onnani hama gudu konne fahe tiyabami hun anhenunna medu heokon hituma wasiye kon uleshe mi hadisaki anhenunge unikame bayan kura hadisennu ekamaku mi hagigen hamakura hadise mi hadis ga evani hinayettake majaz take mi hadisum anhenunge nafsiyata anhenuna muamalat kuramvi gotuge irshad firihenunna libe bayfaharu alanulla dukollanjehe anebba faharu nasihat tirwa mesjehe ambingari huga shakwa denewma mashwara kurebun waran nazuk masatakuga kirit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuge ambiyambikabalunna mashwara kurabba ඒගෙතරෙන් හුදයිබියාගේ සුල්හාගා උම්මු සලමායා කුරබි මශ්වරා හිමිනි එයි එකලෙක ෆාන සහාබීනන් හදුයු කතිලා බෝබාලා මක්කාය නවදේ එම්බුරි දියුමන් එංගෙවි හිඳු එයින් එව්වෙස් බේකලකු එකන් නුකුරෙබුමු එහෙනි මක්කාය නවදේ ඒ දතුරුගා මුස්ලිමුන් එම්බුරි මදීනායේ දියුමකී වර දතිකමකවි එහිඳු මොලිවෙරිවේ හිතාම කුරබා හාල් කොළගා එකලෙක ෆාන උම්මු සලමාගේ ෆේර්ගේ කොළ වෙන්නෙවි ෆහේ එකමනා එකමුගා වර මුළු රාවියේ කීර්ත රසූලායන් එරුවි ekamana dennevi e Allahu rasulaye kalege fano nukumi wadagen istaghfiru turukurabba hadiyu katilabashe den fe kalege fano istaghfiru turukurabba hadiyu katilebum sahabin eki efara ekan kan kurabbafi ambindeke lobi wadagen nawa kama wafatrikan hama kurebum man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam aisha tuge fana mukhatab kurabba hadis fulu kurebi ahurem bahushi ummu zarwan abu zaru padanne mi midennevi digu hadisegge baye e demafirinaki ekaku anekaku deke bara lobivi wafatri demafirin ahindu aishatuge faana ekadege faana dennevi ahurenge mammaya bappa kadege faanata ka fida kurame hama kashwarun ummu zarwa ekamanage firikamun abu zarwa bure timan kamanaya kadege faanu ma heufule ambinna lobi nannamu mukhatabu kurebun kirit rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam aishatuge faana e aish kamana jibril ge faana bas salam vidalwe mifaden hadis fulu kurabba hama ifaden aisha ge faana ya humaira we vidalwe mukhatab kurabba ei hamra lobin bunagoy mane ki don kamana
ಅಂಬಿನ್ನ ದಿಮಾವ ಖಾಸ ಹಾಲಿತ್ತಹುಗ ಏಕಂಬದುನ್ನ ದುರುಹೆದಿವೆ ಬಡ ನುಗತು ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವಿದಾಳುವಿ ತಿಮಂಕಮನ ಹೈದುಗೆ ದುವಸ್ವರು ಕೀಸ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಇಸ್ತಗ್ಫಿರುಗ ಫುನಾ ಅಳುವಾ ದಿವ್ವಮೆ ಅದ್ವೆಸ್ ಏಕಮನ ವಿದಾಳುವಿ ಗಿರತ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಿಮಂಕಮನ ಹೈದುಗೆ ದುವಸ್ವರು ತಿಮಂಕಮನಾಗೆ ಉಂಗುಫುಳುಗ ಇಸ್ತಗ್ಫಿರು ಅಳುವಾ ಅಳುವೆ ಮೀ ಯಹೂದೀನ್ ಕಂಕುರಾಗತ ಖಿಲಾಫು ಕಮೆ ಎಮಿಹುಂ ಅಂಬಿನ್ ಹ್ಯಾದು ವೆಜ್ಜನ ಅನುವತ ನಿಫಾಸ್ ಕಮಗವಾನಮ ಎಮಿಹುಂದಕ್ಕೆ ಫಕುರು ಗಣೆ ಹಿಫ್ಫಸೆಯ ಕೊಲ್ಲವಂ ಹಿಂಗವಾ ಬಡಾಗೆಂ ಉಳುವುಂ ಬುಖಾರಿಗೆ ಹದೀಸೆಗ್ಗಾವನಿ ಕೀರತ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರೇಗಂಡು ಆಯಿಷತುಗೆ ಫಾನ ವಾಹಕಫುಳು ದಕ್ಕವಾಲವ್ವಂ ಹಿಂಗವಾ ಉಳುವಿಕಮ ಗೇತರಿಗೆ ಮಸಕತ್ಗ ಬಾವೆರ್ವಿ ಬಡಾಗತು ಕೀರತ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಗೇಗಾ ಕುರಬ್ಬನಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಆಯಿಷತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಗರಿಹುಂ ಸುವಾಲು ದೆನ್ನೆವುನು ಏಕಮನ ವಿದಾಳುವಿ එකදෙග ފާނުގެ އަހުލުން އެބަހީ އަނބިން ދަރިންގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވެ އަދިވެސް ސުވާލު ދެންނެވުނު ކީރަތު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ﷺ ޢަލައިހި ވަސަލަމަ ގޭގައި ކުރައްވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯއެ އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެއީ އެހެން މީހުން ފަދަ އިންސާނެކެ އެކަދެގެފާނު ފޭރާންކޮޅު ފައްސަވެ ބަކަރިން ކިރު ފެއްލަވެ އަދި އެކަދެގެފާނުގެ އަމިල්ލަފުޅު މަސައްކަތްފުޅު އަމިල්ލަފުޅަށް ކުރައްވެ ދަރިންގެ މެච්චަށް ބެހެއްޓެވި ލޮއެއްބާ އޮގާތެރިކަން ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ದರಿಕಂಬದುಂ ಫಾತಿಮತುಗೆ ಫಾನು ವಡಾಗೆಂ ಫಿನಮ ಕೊಳತ್ ತೆದುವೆ ವಡಾಗೆಂ ಅಕ್ಪುಳುಗಾ ಹಿಪ್ಪವಾ ಬೋಸ್ ದೆವ್ವಾ ಅರಿಹುಗಾ ಬ್ಯಾಂದವಾ ಏಕಮನಾಯಾ ವಾಹಕಫುಳು ದಕ್ಕವಾ ಉಳುವ್ವಾ ಅಮ್ ಎಫದೆಂ ಏಕಮನಾ ಗರಿಹ ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವಡಾಗತಸ್ ಎಫದೆಂ ಅಮಲು ಕುರಬ್ಬತೆ ಅಮ್ ಎಫದೆಂ ಏಂ ಬೇಫುಳಕು ಅವಹಾರ ವೆಜ್ಜನಮ ಹಿತಾಮ ಕುರವ್ವಾ ಕೀರತ್ ಫುಳು ಕುರವ್ವಾ ಉಳುವ್ವಿ ಇಸ್ವೆ ಬಯಾನ್ ವೆದಿಯ ಕಂಕಮಕಿ ಗೆವೆಶಿಗುಳುಂ ಒನ್ನಂವಿ ಗೊತುಗೆ ಎಫದ ದೇವನೆ ಇನ್ನೆ ಮಿಸಾಲುತ ಮಿನೂನಸ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ನಮೂನಾಯ ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಹಯಾಕುಳುಂ ಫೆನ್ನಂ ಎಬಹುರಿ ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನಂ ಒತಿ ಏಕದೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಮೂನಾಯಂ ಫಿದಾವಳು ಲಿಬಿಗನೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೆವೆಶಿಗುಳುಂತ ಬದಹಿಕೊಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಂ